Nitwa Revera Pasiteri Buhungu Abeli. Murabizi neza hari amakuru y'abantu bagiye bamparabika, murabizi mwarabibonye bitambuka ku binyamakuru. Abantu benshi bagiye bavuga ko nkorana n'izindi mbaraga, yindi myuka mibi itari myiza. Abantu benshi bagiye bamparabika bavuga ko ngo impano zanje nshobora kuba nazikuye ikuzimu, abandi bakavuga ko ari izo naguze amafaranga. Nashaka kubatangariza ko amadayimoni yose yahiye. No kuvuga ngo Yesu yarishe ijini. Muri makeya uyu munsi turashima Imana, ijini ryarapfuye. Murabona impapuro mfite hano. Bagiye umwe wa mbere nka wa mugore yagiye amparabika cyane, agiye kwishura miliyoni n'igice. Murayabona ku rupapuro ruri mu kuboko kw'ibumoso. Iburyo hari uwundi mugenzi we, nawe birakomeye cyane, agiye kunyishura amafaranga angana n'imiliyoni 3,543 nkuko mubibona kuri izi mpapuro. Yesu yarandwaniriye. Rero amajini yose twarayatsinze mu izina rya Yesu. Murakoze. Nangira mbasuhuza nshuti bakunzi b'Urugendo TV. Imana ikomeze baho umugisha kandi muhirwe mu byo muri gukora byose. Nukuri natwe turabakunda, ntago tuzabatenguha kubazanira abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo mwiyumvire ibyo banyuzemo, mwiyumvire experience y'ubuzima, ndetse n'abafite ibyo bagiye kudusangiza babiduhe neza. Uyu munsi Urugendo TV twatumiye abakozi b'Imana, murababona kuri kamera. Tugiye kuganira byinshi cyane, bagiye kutubwira uburyo umurimo w'Imana uri gukorwa, uburyo Imana iri kubabashisha gufasha abantu bagiye batandukanye bari mu bihe bitari byiza, bafite imitima ibabaye. Ntujye kure, nge ni Sam Gakire na Gibson kuri kamera. Tugiye gutangira batubwira amazina. Murakoze. Nitwa Pastor Buhungu Abeli. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nitwa Nyiraneza Agnes. Imana iduhana umugisha. Wow, murabyumvise abo tugiye kuganira. Tugiye kugana n'abakozi b'Imana. Pastor, wenda abantu benshi bamaze kumenya mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko bibwira uwo ari we. Pastor Abeli ninde? Akorera umurimo w'Imana heya? Imana irimo umukoresha ibiki muri iyi minsi? Murakoze. Muri iyi minsi Imana irimo kunkoresha, ndakomeje umurimo w'Imana. Nubwo twagiye duhura n'ibiduca intege byinshi, ariko Satani aragwana ariko si umuneshi. Ubu rero turatangaza ko imbaraga z'Imana ziyongereye, na cyane cyane ko iyo duhuye n'ikigeragezo kidusunikira kwegera Imana cyane. Yesu yabivuzemwo mu kiganiro yakunze kugirana n'abigishwa we, arababwira ngo iminsi nirushaho kubegereza ari mibi, mwebwe muze murusheho guterana mwiyegereza Imana. Rero ni Pastor Abeli nkuko mumenyereye, ngarutse muri studio za Urugendo TV. Ego rero muri make ndi umukozi w'Imana. Ku by'ukuri Imana inkoresha mu buryo butandukanye, ariko Satani yangiriye ishari, yangiriye umujinya. Mu kanya turaje tubanyuriremo muri make ukuntu umugambi w'Imana ukomeje nubwo Satani yatugwanyije. Turaho turi bazima, turashima Imana. Nsanzwe rero muri makeya mfite itorero ryitwa Église Evangelique du Pentecôte. Nubwo ngubwo ndimo kugenda rero mvuga ubutumwa, n'abandi benshi bagenda batuhamagara hirya no hino tukabitaba, tukagenda tugakorana ivuga butumwa nabo. N'ubu kandi murabona ko namwe twabitabye muri studio zanyu za Urugendo TV. Twebwe iyo muduhamagaye turihuta kubitaba. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire. Hari wenda tutari kwaza kujya kure, hari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiye akavuga ati Abeli ni umupapa w'abana bangahe? Nagira ngo nabyo ubisobanura abadukurikiye kugira ngo tuze tuganira noneho banakumenye neza uriwe. Murakoze. Ndo umupapa w'abana 7.
murumva ko rero ndakuze maze kumenya utuntu n'utundi. Murumva ko umuntu arinze abyara imbyaro 7 aba maze kumenya ibitari bikeya muri makeya rero hatagira ukomeza kunyibeshaho nkuko mu minsi ishize hari umuntu wanyibesheho tukagirana ibibazo byangejeje ahantu hakomeye. Mu kanya ndaje mbaha amakuru ntabwo byoroshe muri kino gihe Satani arimo kugwanya abakozi b'Imana, ashaka kubasubiza hasi, afite intego yo kuzimya abakozi b'Imana, ariko nje ntazanshobora. Ndamutangariza ko atazanshobora kuko aho Imana yankuye harakomeye kandi nariyemeje gukorera Imana. Murakoze. Ati nariyemeje gukorera Imana kandi aho Imana yankuye ni kure harakomeye, niyo mpamvu ngewe Satani ntacyo azantwara. Pastor, wenda duhe kuri make uyu murimo w'Imana uwukoze igihe kingana iki? Ivuga butumwa urimazemo igihe kingana iki? Wari hereye hehe? Byose bidusobanuzeho na wenda na mbere yuko uryinjiraho gato wenda hari ibyo wari urimo ho gatoya bibwira abadukurikiye kugira bamenye uri pasiteri none abimazemo igihe kingana iki, mbere yari iki? Murakoze cyane. Navukiye mu muryango ukijijwe ngera igihe mu myaka y'ubadolesa mbivamwo, maze kubivamwo ubwo Imana inkubita inkoni ngaruka mu murimo kubw'umugambi w'Imana. Imana ibanje kunkubita inkoni aho namaze amezi 6 ndyama ku buriri nubitsinda amaguru akarara mu ibase y'amazi. Imana yarankubise inkoni kubwo kwanka umugambi wayo. Rero muri makeya uyu munsi numva ari ibyishimo bidasanzwe kuba ndi gukora umurimo w'Imana, ari nayo mpamvu ntazakundira Satani ko nsubiza inyuma. Rero twanyuze mu bitoroshe, mu bikomeye cyane, mu byaha bitandukanye. Imana urumva ko hageze igihe cyo kunkubita inkoni nuko yabona ko ngeze ahantu kure mu bijanye n'ibyisi cyangwa se ibyaha. Hanyuma rero ibyaha nabibayemwo, nzi uburyohe bwabyo, nkamenya n'impinduka cyangwa se ingaruka yabyo. Niyo mpamvu nta muntu yaza kunkinisha rero mu bintu nk'ibyo. Ubu no kuvuga ngo mfitiye umujinya Satani, kuko yanyoherereje mu buryo bwa Satani. Haza umugore aje mu buryo bwa Satani, ariko nza kuvumbura nyuma ko ari umuntu agenda yahawe mission yo kugenda azimya amatorero, azimya abakozi b'Imana. Ariko nshima Imana ko namutsinze. Uyu munsi rero ndi umukozi w'Imana guhera mu 2006. Kuva icyo gihe kugera na bugingo n'ubu sindasubira inyuma kandi sinteze kuzasubira inyuma, ndakomeje. Ati ndakomeje gukora umurimo w'Imana, ariko hari ibinkurura, hari ibintu byinshi Satani abarwanya. Kuba dukurikiye ni nk'ibiki bikurura pastor? Ni nk'ibiki muri no minsi wenda biri gushaka kukubuza umurimo w'Imana kuwuhagararamo neza, ariko ukavuga ati ntacyo bizantwara? Muri makeya mbere yuko mbabwira izo ntambara n'ibiki byose Satani agenda akoresha kugira ngo andwanye, nashaka ko mubanza kunsobanurira, kuko mwantumiye muri studio z'Urugendo TV, hanyuma nsanga hari undi muntu tuziranye. Rero nabonye muzi kuko twagiranye ibihe, ntimwambwiye bimeze bite, mwabanza mukambwira kuko mwantunguye. Nasanze umutumirwa wundi hano nsanga ndamuzi, eske bimeze bite? Mwabanza mukambwira n'uburyo yageze hano, hamba nkabona kubabwira muri make. Ubivuzeho nicyo cyari kigiye gukurikira, ariko hari nk'ukuntu abakozi b'Imana niyo naringiye guhita ninjiriraho. Hari nk'ukuntu abakozi b'Imana mukunda guhura n'ibintu byinshi bibagerageza. Ubwashize Urugendo TV twaganiriye n'umukozi w'Imana wo mu Bugesera, atubwira ko wagiye gukora umurimo w'Imana, nyuma bakakumva amakuru yuko urimo ukoresha imyuka itari myiza, hatari Imana, harimo ubupfumu n'amarozi n'ibindi bintu byose. Byarasakuje. Turavuga ati ibyo ari byo byose aduhamiriza ko we uburyo bakubonye wagiye gusengayo n'imirimo n'ibitangaza Imana yagukoresheje n'ubugenzuzi bakoze, ahamya ko koko uri umukozi w'Imana. Turavuga tuti ibyo ari byo byose tubahamagaye mwembi mugahura muri kumwe, tukanamenya ko hari ukundi kuntu muraziranye. Murakoze. Nabonye muzi turaziranye,
nawe yamenye binyuze muri iri tangazamakuru, arantumira arampamagara, ubwo turaza kubivuga nyuma cyangwa se nawe araza kubyivugira. Twaragiranye ibihe turasenga, ego naje kumenya amakuru ko nabo ayo makuru bayamenye, baranansura kugira ngo bamenye ukuri ku byagiye bivugwa. Rero muri makeya bafite uko babimenye, bafite uko babizi, njye ntabwo nabimenya, ariko uyu munsi ndavuga ibyanje. Rero muri makeya Satani yarandakariye, ariko nzi neza ko ari uko njyewe ndakubita abazimu bagapfa, kandi ni ikijini kuko Satani yarambabaje. Rero bityo Satani ntabwo nawe yabura kundakarira. Ubwo rero Satani yaje mu muntu w'umugore anyiyezaho ko nawe yamenye ko ndi umukozi w'Imana, turagendana turasengana, ariko ntazi ko afite gahunda zo kungusha. Nza kubimenya bitinze, hanyuma rero aho mbimenyeye, kuko yifuje ko tubana, mbwira ko yankunze, ndamubwira ko bidashoboka. Mbwira nti jewe ndi umukozi w'Imana, mfite umudamu kandi sinamureka ngo nze kubana nawe, ntibikunda. Amaze kwesita agakomeza kumbwira ibyo bintu, byarambabaje kugeza aho namusezere, ndamubwira nti uhereye ubu ndakumenye, ntuzongere n'undi munsi, ndagusezereye, nta bushuti nzongera kugirana nawe, kuko urumva ko ntabwo wagirana ubushuti n'umuntu wamaze kumenya ko afite intego yo kuburizamwo umugambi w'Imana. Nubwo Bibiliya imbwira ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga byaburizamwo umugambi w'Imana cyangwa se byarwanya umugambi w'Imana, ariko maze kubimenya namubwiye ibintu bikomeye cyane, ku buryo byaramubabaje, bimaze kumubabaza, kubera ko ibyo yifuzaga atabigezeho. Atangira kuza anteza abantu, abajura bakantega ntashe ngo bankubite. Hari n'abagiye bankubita bigerwaho, hageze n'igihe haza abantu 4 azanye n'abari ubazanye nawe arimwo. Byabaye urugamba rukomeye kugeza aho abo bantu bankubise, njya kwa muganga, nabo barafungwa. Urumva byabaye ibintu birebire, narakomeretse. Biza kurangira rero bamaze gufungwa, nsanga harimwo abahungu be 2. Biba ngombwa nyene ko kugira akomeze n'ubundi asebya gwanye ryavuga butumwa Imana yashize muri njyewe, biba ngombwa ko aja kwitangaza amakuru aransebya. Ariko uyu munsi mfite ubuhamya buvuga ngo natsinze Satani n'abakozi biwe. Twaraburanye ndamutsinda, maze kumutsinda banyandikira n'indishi z'uko yagwanyije umukozi w'Imana kanamusebya. Uyu munsi impapuro nzifite hano, dushobora kuzereka abadukurikiye, kuko Satani yagiye akoresha abantu batandukanye mu kuturwanya. Hano ndereka abadukurikiye urupapuro rumuhamagaza kugira ngo yishure aya mafaranga mureba hasi, ni 1,5 miliyoni. Ibi nabyo rero biri mu bintu bigaragaza ko namutsinze, kandi sinatsinze we gusa, ahubwo natsinze na shebuja akorera, ari we Satani. Hanyuma nkongeraho n'urupapuro rugira 2, urunago nubwo wundi muntu nawe bakoranye, bagiye bakorana muri ubwo buryo bwo kungwanya nk'umukozi w'Imana. We agiye kunyishura, bamubwiye bitarenga mu minsi 30 ko azabanyishuye 3,543,000. Ubwo ndashobora no kubivuga kugira ngo abatumva ikinyarwanda babyumve neza. Mu Kirundi turashobora kuvuga ngo 3,543,000. Rero muri makeya murumva ko ibyo mvuga ari ukuri. Okay, rero nari navuze ngo ndi ikijini rigapfa. Satani nawe ibyo arabizi, niyo mpamvu nawe ataryama kandi adasinzira, ntiyigera amagahenge, kubera ko nawe aranzi ko mba mu imbaraga z'Imana. Kandi aho ngeze abadayimoni barataka bakivuga umubare uko bangana niyo baturutse. Ibyo rero bibaza Satani. Ndashingira ku nkuru ya Yosefu. Hano hariho ijambo rivuga ngo muri Itangiriro ibice 41 umurongo no wa 37, umutwe w'amagambo uragira ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Hari impamvu yamweguriye iki gihugu, hari uko yari yaramubonye. Nubwo abantu bagenda badusebya, ariko hari abandi babasha kutumenya, bakamenya ukuri. Yosefu baramusebeje. Yosefu
umugore wamwifuje nk'uko nanjye hari umugore wanyifuje, amaze kumwangira ko bakora icyaha yaramwishikuje amusigira ishati cyangwa se umupira arirukanga, ariko wa wundi yasigaranye wa mupira aravuga ati ndasebye, ahita ahimba ko ahubwo yari yagiye kumufata kandi yaramubesheraga kugeza aho bamushyira muri gereza. Ariko Imana yaje kumuvana muri gereza kubera ko ifite inzira nyinshi, ariyo mpamvu kandi nanjye yankuye muri ibyo bihe byose nanyuzemwo, Imana ibasha kubinkuramwo. Rero iri jambo riragira riti ku murongo wa 37, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanje kandi abantu banje bose bazumvire ico utegetse. Ku ntebe yanje y'ubwami yonyene nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati dore nkweguriye igihugu cha Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe arayimwambika. Yosefu ku rutoki arayimwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umugufu w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cha Egiputa cyose. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu rero, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzabavuma nawe arakavuma, uzabahesha umugisha nawe azawuhabwe. Byatumye abagambaniye Yosefu, yari nk'imivumo muri makeya, yamuhindukiye rero imigisha. Igihe cyose abantu bavuma umukozi w'Imana, imivumo bamuvuma iza kuri we ari imigisha, ahubwo igasubira kuri babandi ari imivumo. Ariyo mpamvu Yosefu yagize ute? Yaje Imana iza kumwemeza Farawo kugira ngo Imana imushyire hejuru, noneho babandi bamusebeje nabo bahereho baseba. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Rero Imana yangiriye neza. Uyu munsi ndashima Imana, yagaragaje ukuri mu bibazo byose nagiye nyuramwo. Bagerageje kumbeshera, baramparabika, baransebya, ariko nshima Imana cyane ahigejeje ikora. Uyu munsi byaragaragaye ko arababeshi, byaragaragaye ko ari Satani yashatse kungwanya. Uyu munsi rero ndashobora guhamya nkavuga ngo ijini ryarapfuye, kuko nabaye mu bihe byo gusenga mbwira Imana ngo Mana ni wowe wampamagaye, ibi kandi bibaye ubireba, uranabizi, ndetse ube mu ruhande rwanjye undwanirire. Imana rero yarandwanirira ngire nsinda ahantu hose. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ati Imana yarandwanirira nagiye nsinda. Ubwo muri icyo gihe wari hagaragaye biriya bintu byo kuvuga ngo ukorana n'indi myuka ndetse n'ubupfumu, wagiye havugwa haboneka mama benshi bafite utuntu ngo wagiye ubaha. Biriya byose byari byateguwe. Twaje kumenya amakuru uriya mugore amaze kwifuza ko tubana akabona ntibishobotse. Hanyuma nyuma yo kunkubita hakabaho gufungwa kw'abana be, yateguye kunsebya kugira ngo yice ivuga butumwa. Wenda yibaza ko maze kuba ntakivuga ubutumwa kubera ko yamparabitse, yumva ko bizashoboka nkamwemera, ariko ku by'ukuri
nawe nzi neza ko ankurikiye, nawe ndamutangariza ko bitashoboka, kuko naramubwiye ngo niba uzi ko imoto itagira konvoyeri ukaba uzi ko konvoyeri wa moto atabaho, namubwiye ko icyo kintu mbwiye ntikibaho, n'ubu ndamutangariza rero ko kitashoboka. Bariya rero n'abantu yagiye yafashe ba bantu bigurisha mu muhanda, agenda baha umwe 10,000 undi 10,000 ibindi 10,000 kugira ngo bemeze ariya makuru. Twaje kumenya rero amakuru ku by'ukuri, nagiye nca ku binyamakuru bitandukanye, bagiye bampamagara nza kubisobanura. Abantu benshi bagiye babona inkuru zitandukanye ku Gihe TV n'ahandi henshi, nagiye ntanga ubusobanuro. Ku by'ukuri barimo gukorera amafaranga, kandi benshi muri bo bagarutse bansaba imbabazi bamaze kubona ko ibi byaha bigiye kubashira mu bihano. Baransabye imbabazi, barambwira ati twebwe tubabarire, barafukama bati twarimo kwikorera amafaranga, kandi murabizi turara amajoro dushakisha amafaranga, hari n'igihe buca tutayabonye, nta muntu yari kumpa 10,000 ngo ndeke kuyakorera. Ndavuga nti nta kundi, amafaranga nawe wari uyakeneye, narababariye. Ariko uyu munsi rero ndagutangariza ko biriya byari binyoma. Gusa umwe muri bo yatubwiye ko bafata ibumba ry'abagorozi, ibintu abagorozi bakoresha mu kuvura abantu, hamwe n'ibyo bita amakara, akaba ari byo berekana ngo ni imiti nabahaye. Hama ikindi gikurikiyeho nabwira abadukurikiye, nk'abanyabwenge cyangwa se nk'umuntu yahawe ubwenge, harimo ikinyoma gikomeye cyane. Umuntu ni gute ashobora kukubwira, harimo uwo nabonye yavuze ngo ngewe ngo yampaye ngo imiti ngo kugira ngo ntatandukana ngo n'umugabo. Bahita bamubaza ati ese mumaranye imyaka ingahe? Avuga 30. Bahita bamubaza ati none hari ikibazo mwari mufitanye? Ngo yango nta kibazo twari dufitanye, ngo twari dusanzwe twibaniye neza. Gute se umuntu yaguha ubwa mbere, naguha ibintu ntabyo wansabye, naguha umuti gute ntawo wansabye? Icyambere uje kuwusaba naho waza kuwusaba gute nta kibazo ufitanye n'umugabo? Urumva aho haragaragaramo ikinyama. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kwari kumura bikarero, ntabwo mbizi n'amazina y'ibyatsi ntabwo nyazi. Nyirubwite nyurugutegura biriya bintu, ntabwo nyuma yaho wenda yari yaza nawe ngo asabe imbabazi mu bandi? Urakoze cyane, ndagushimiye, uri umunyamakuru mwiza. Umbagije ikintu gikomeye cyane. Ego haje umugabo umwe sinari muzi, ariko yaranyibwiye, yitwa Fabien, ni umukwe uriya mugore. Urumva ko uriya mugore aranakuze, afite abahungu bakuru, afite n'abakobwa bashatse, urumva amaze kubona n'abuzukuru. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Iyi si y'uno munsi yaranyobeye ku buryo ntabona higeze. Yararimbye aravuga ngo imeze nk'umusinzi, imeze nk'umusinzi niho igeze. Rero muri makeya yaraje, mbona umuntu akomanze ku muryango w'inzu yanje, ndamuha karibu. Muhaye karibu arambwira tuti nitwa gutya, ndi umukwe wa Kayitesi Josiane, twari tuje kugira ngo tuganire ku bibazo mufitanye. Nti karibu icara muri salo tubiganire. Amafoto ndayafite muri telefone, twarabafotoye n'ibindi byinshi, amafoto turayafite. Araheza arambwira ati oya ntabwo twakicara, ahubwo ndashaka ko tugenda ahantu tukaganira, turi kurya turi kunywa. Nti noneho waje witeguye? Ati ntugire ikibazo. Namwe nti rero mfite abashitsi ko muri salo hari abantu benshi barenga 10. Namwe ntabwo nasiga abantu ngo nje kurya no kunywa. Urumva ko nta ikosa, atahubwo wabazanye se nabo bakadufasha, kuko biraza gukenerwa ko bagenda batwunganira. Nabwo nti none uriye uvuze ko ushaka ko tuganira turi kurya no kunywa, abashitsi banje barenga 10 ko ntafite ayo kubagurira, uriyemeje kugurira abantu bose bangana gutya? Ati nta kibazo. Arambwira ati nje ndi umudiplomate, niko yambwiye. Arambwira ati ntimugire ikibazo, amafaranga arahari. Twarahagurutse turagenda turicara, turarya kandi turanwa. Buri muntu wese yarya inkoko ari umwe. Reba abantu barenga 10. Ubwo harimo umuyobozi, umukuru w'umudugudu yarimwo, harimwo ujejwe umutekano we, turanaturanye mu gipangu, harimwo n'abandi benshi. Urumva ntabwo twabyihereranye, bashaka ko twiyunga kugira ngo ibibazo dufitanye by'amakimbirane bihagarare bihave. Turagenda rero, tumaze kuhagera turarya turanwa, turangije twariye amafaranga menshi cyane, twariye 100,000. Hanyuma rero arambwira ati rero umukwe yantumye, kandi aho n'umugore we ari we mukobwa wa Kayitesi Josiane twari dufitanye ikibazo, nawe yarimwo. Hanyuma barambwira ati rero nyakubahwa pasiteri, mabukwe yantumye ngo musabire imbabazi. Ntese ko ataje ntamubona,
arambwira ati yadutumye atubwira ko ibyaha yagukoreye ari byinshi atabwo yakubahuka kukuza imbere, yadutumye ngo umutabare umubabarire, ati byabaye mu byibagirwe. Icyo nasubije naravuze nti cyane kabisa mukoze ikintu cyiza, imbabazi ndemera kuzitanga kuko Bibiliya irambwira ngo utababarira nawe ntazababarirwa, hahirwa ugira imbabazi ko nawe azazigirirwa. Namubwira nti mumuhamagare aze kugira ngo tugire icyo tuvugana, murumva ko ntaziha umuntu ntareba, naze ejo habeho kubahana, nitwahura dusuhuzanye tumenye neza ko birangiye. Umukwe afata telefone amuhamagara nk'incuro 10 zose, amuhamagara amukupa, amuhamagara amukupa, amuhamagara akamukupa. Umukobwa wiwe nawe yakira telefone tireka nanjye mpamagare mama turebe, nawe amuhamagara izindi ncuro nk'icumi amukupa amukupa. Byarangiye rero njyewe mbabwiye nti biragaragara rero ko mwebwe mwamuhimbiye ibinyoma, mwamubesheye, ntabwo yabatumye gusaba imbabazi kuko amaze kubona mumuhamagaye azi igikorwa yabatumye yari kubitaba akumva icyo mumubwira, peut-être byashoboka ko mumubwira ko imbabazi azihawe, none ntashimye no gufata telefone, mwamubesheye. Ntabwo rero nge nabikora, nabanzaze. Barambwira ati ubwo arabyanze kuza, ko abyanze kuza rero ikintu twakora basi kindi ubona cyaruta icyo ngicyo twagukorera n'ikihe. Ndavuga nti njyewe murazi ko yanshebeje ibintu byinshi, yaramparabitse kandi ku by'ukuri nta cyaha namukoreye. Nimugerageze muvuguruze biriya bintu yavuze, mwemeze ko mwambesheye, kwitangazamakuru abantu bose bamenye ko narenganye, nabeshewe, naharabitswe. Muze mbahe imbabazi, ndabandikira urwandiko, nimara kubandikira urwandiko ndusinye turutware mu rukiko, bari kuri abana be urubanza rurangire. Barambwira ati rero reka ubanze duhe umwanya tugende tuvugane n'uriya munyamakuru. Arambwira ati je mfite amafaranga yo yansaba yose nanayishura, iriya nkuru bakayisiba ikavaho. Ndamubwira nti kuyisiba gusa ntibihagije kuko ntibizakura mu mutwe ibyo abantu babonye nibyo bishizemwo, ahubwo gukora inkuru ivuguruza iriya mukemera ko mwambesheye, mwamparabitse, nicyo kintu nyamukuru. Nubwo inkuru yavaho ariko ikavaho, mwakoze yindi iyi simbura iyivuguruza, donc itesha agaciro ya mbere. Barambwira ati tugiye kubikora. Rero ngo baragiye bavugana n'abari abanyamakuru, ubwo ngo basanze ari ibintu birebire, ibyo bababwiye numvise ari ibintu bikomeye cyane ku buryo ngo babasobanuriye, barababwira yuko bitashoboka kuko ikinyamakuru cyaba gitakaje agaciro, cyaba gisebye kubera ko byagaragara ko batanga amakuru atizewe cyangwa se atarayukuri. Ubwo ngo bababwira ko bidashoboka. Bagarutse yaranterefonye, twongera kwicara mu kabare kagira kabiri, twicara aho bita muri City Valley Nyabugogo, bahita kwa Mutangana, abantu benshi ndumva bahazi. Arampamagara ndamusangaho, nsanga bari kumwe n'ubundi n'umugore we ari we mukobwa wa Kayitesi Josiane. Bambwira ko bashaka, barambwira ati basi kubera ko uriya mubyeyi ari we mabukwe yagusebeje nk'umuntu wasebye, basi duce amafaranga, tuguha amafaranga kubera ko wasebye, hanyuma ibibazo birangira. Ndababwira nti njyewe ntabwo nca amafaranga. Barambwira reka tuguhe 300,000, hanyuma ku by'ukuri utanga imbabazi bariya bana bafungurwe. Ndatekereza ndavuga ngo abantu bansabeje kuriya, noneho bazabona nambaye costume nk'iyi nambaye, murabona ko nambaye neza bazamuna nambaye agakweto keza, bavuga ati twaramukijije, twamugiriye neza, asigaye yambara neza. Numva ko bazansebya birenze, ndavuga nti nta mafaranga yanyu nshaka, ayo mafaranga mugende muyatange hariya, muvuguruze iriya nkuru ku by'ukuri mwavuze y'ikinyoma, bitari uko nta mafaranga nakira. Arambwira ati basi njyewe ndaguha imodoka, uwo ni umukwe we simubeshera, yanaza nkabisubiramwo imbere yanyu nk'abanyamakuru. Noneho arambwira ati nzakubera n'umushoferi,
nje ngutwara ahantu hose ukeneye kujya umpamagara ngutwara. Ndamubwira ntibyo ngibyo ngewe ntacyo byamfasha kuko ngenda umuntu Imana yahamagaye, mfite byinshi yavuganye nanjye, nta kibazo mfite cyo kugenda mu ngendo. Yesu yarishuye intara zose njyamo n'ibihugu njyamo, sinigera nishura itike, Uwiteka yarishuye. N'uyu mukozi w'Imana mureba twicaranye hano, abantu badukurikiye muramureba, ku by'ukuri sinari muzi nawe ntiyaranzi, ampamagara nkafata imodoka nkajya mu Bugesera. Ku by'ukuri sinishuye itike kuko Yesu yarishuye. Rero muri makeya naramubwiye nti ibyo ntabwo mbyemera, icyo nemera ni ukubwira abantu bose bamenye ko mwavuze ibinyoma, mukababwira ko mwavuze ibinyoma. Umukozi w'Imana wundi uri kumwe na Pastor Berry, ubwashize ko twamuhamagaye nawe twahuye nawe, ari mu badushimangiye amakuru neza y'uburyo Berry yabasuye n'imirimo n'ibitangaza Imana yamukoresheje mu gihe yari yabasuye mu Bugesera. Amakuru yanyu? Amakuru yacu ni meza. Mu Bugesera muri ministeri yacu aho dusengera, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Imbaraga z'Imana turazibona umunsi ku munsi. Twagiye tubona abantu bakira indwara zitandukanye. Imana yacu irashoboye. Igihe kimwe hari ikintu Imana yigeze kunkorera cyiza. Nigeze kugira umubyeyi wanjye ararwara, ajya muri koma amaramo iminsi 3. Imana irambwira ngo genda musengere, nza kubona Imana imuzuye. Ubwo rero imirimo n'ibitangaza birakoreka. Naho ngaho kuri ministeri wacu hari umwana w'umuturanye nabwo wari wapfuye, Imana iravuga ngo iramuzuye. Urumva ko Imana irimo irakora. Umwana yaje kuzuka, ubu ni muzima. Rero harimo harakira indwara zitandukanye. Wakifuza nawe ko twasengana cyangwa se afite ikibazo runaka yakifuza ko twamufasha mu gusenga, yahamagara kuri nimero 078 75 5 7 9 80. Iyo niyo nimero badushakiraho ababa badushaka ko twafatanya. Naho ubundi iminsi yose tubona Imana ikora. Dusenga kuwa gatandatu, twakongera tukayisubiramo. Reka twongere tuyisubiremo kugira ngo abantu bayumve neza. Nimero baduhamagaraho bibaye ngombwa ko badukenera ngo dufatikanye wenda gusenga hari ikibazo runaka. Uwadukenera yahamagara kuri 07 8 7 5 5 7 9 80. Hagati aho rero Imana yacu irimo irakora imirimo n'ibitangaza kuri iyo ministeri yacu. Imana yadufunguriye, hakiri indwara nyinshi cyane, ahubwo namwe twabararika ngo ubutamuzaze namwe mwirebere. Imirimo n'ibitangaza birakoreka. Muri make tubona Imana yacu ari nziza, tubona Imana yacu ari nziza. Nagiye mvuga nti nari narahombye igihe namaze nkorera Satani, ubu ndashima Imana ko irimo iradukoresha imirimo n'ibitangaza bifatika. Abatwumva rero hirya no hino ku isi, abakifuza ko twasengana cyangwa afite n'ikibazo runaka bashaka ko tubafasha, bahamagara cyangwa se bakaza aho dusengera ni mu Bugesera mu murenge wa Gashora. Umuyobozi wa ministeri ariko ntago wabwiye abantu izina ryawe? Ngewe nitwa Nyiraneza Agnes, nkaba nkorera umurimo w'Imana aho ngaho mu Bugesera mu itorero rya Anglikani. Wow, mwabyumvishe rero. Tumaze kuganira n'abakozi b'Imana, ariko mbere yuko dusoza, Pastor Berry yaramenyekanye. Navuga ko wabanje kumenyekana mu gukora ibikorwa byiza, nyuma hanazaho ibyo wavuze ati niharabika, kandi shitani yaratsinzwe. Nyuma yuko shitani itsinzwe, umurimo w'Imana uhagaze ute? Ese uraza gutanga nimero yawe ku bantu bakifuza ko mushobora kwifatanya mu gusenga Imana? Murakoze, Imana ibaha umugisha. Muri makeya nashaka mbanze nibutse abantu benshi bacitse intege kubera ko hari amakuru atari meza yagiye atambuka. Turabatangariza ko Yesu ari umwami. Niba isi itamwemeye, natwe ntabwo yatwemera. Ni ikintu gikomeye Yesu yavuze. Aravuga ngo ubwo isi itanyemeye namwe ntizabemera, nibanga muze mwibuke ko yabanje kunyanga. Avuga ijambo rikomeye rintera ubwoba, rivuga ngo ibi bibaye ku giti kibisi nibigera ku cumye ho bizamera bite. Rero ntimucike intege, ni Satani abarwanya umurimo w'Imana.
ku byo kurinda umukozi w'Imana kandi ubu noneho nambaye imbaraga cyane kuko iyo umaze kumenya uwo muri guhangana uwo ari we ugerageza gushiramwo imbaraga kugira ngo urebe uko wamwigobotora urebe uko wamutsinda. Niko ijambo ry'Imana rimbwira riravuga ngo ni mu murwanye nawe azabahunga. Rero mwebwe mwacitse intege muri hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, ndabatangariza ko ku by'ukuri mudakwiye gucika intege kuko undi yaravuze ngo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, turacyari ku rugamba. Rero mu gihe tukiri mu isi dukomeje kurwana n'isi n'umubiri na Satani. Ntabwo kandi Yesu yabivuze haravuga ngo ntabwo intambara zizabura, ntabwo ibitsitaza bizareka kuza, hagowe uwubizana uwazabona ishano kandi uwo nawe ni Satani. Rero ntimucike intege, mukomeze mudufate mu mugongo, mudushigikire kugira ngo tubashe gukomeza umurimo w'Imana. Niko byari bimeze mu gihe cya Mose. Abisirayeli ngo bafata amaboko ya Mose bakayakomeza, bityo bakabasha gutsinda abamaleki. Ariko igihe bayarekuye bacitse intege bakayarekura, no kuvuga ngo abamaleki bahita batsinda abisirayeli bagatsindwa. Mukomeze rero mudufata amaboko, mudushigikira ahubwo kugira ngo turushirizeho kwambara imbaraga, dukora umurimo w'Imana, bityo Satani akomeze gushigwa hasi, izina ry'Imana rishigwe hejuru kandi rihabwe icyubahiro. Rero muri makeya Satani azakomeza gutsindwa mu gihe muzakomeza kudufata amaboko. Rero nashaka kubabwira ko twebwe tutacitse intege, namwe ntimucike intege. Rero umugambi w'Imana urakomeje, twebwe dukora ingendo hirya no hino, abantu baraduhamagara hirya no hino ku isi, twama mu ngendo rero zitandukanye dufasha abantu hirya no hino. Ahubwo muri iyi minsi ndatangaza ko mwamenya neza ko hazamutse imbaraga zimya ububasha bw'Imana, zizimya abakozi b'Imana, zikarwanya n'amatorero. Rero muri makeya Satani ntimumuhe inzira, tuzakomeza kumurwanya kugira ngo nawe akomeze kuduhunga. Bibiliya irambwira ngo bazadutera baciye mu nzira imwe, baduhunge banyuze mu nzira zirindwi. Ntabwo rero nshobora guha agahenge umwanzi wanje, ngewe ndakomeje imbere. Ikindi nabamenyesha nuko Satani arimo gukora amanywa na nijoro, amasaha 28 kuri 28, no kuvuga ngo 24 heures sur 24 heures Satani arakora. Kandi nuko abona ko igihe cegereje cyuko abakozi b'Imana bambara imbaraga, kuko Yesu yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka abantu benshi bazava mu byizegwa, ariko abanje nabo bazambara imbaraga. Nuko ngo Bibiliya irambwira ngo abasaza n'abakecuru bazarota inzozi babone amayerekwa. Bibiliya rero ikambwira ngo abakiri bato nabo ngo bazaja mu mwuka bahabwa impano z'ubuhanuzi bahanurira amahanga. Naho ngaho tugeze rero Satani arabona ko igihe cegereje cyo kwambara imbaraga, nawe ari gukora cyane. Rero ntidukwiye kumuha umwanya na mutoya kugira ngo akomeze arwanye abantu b'Imana. Rero muri makeya dusoza, dushimiye abantu bose biteguye kongera kudufata amaboko, n'abari bacitse intege bakongera kwambara imbaraga. Ariko kandi tunashimira n'abanyamakuru bacu Imana ikoresha buri munsi kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure ku isi. Turabashimira cyane, Imana ibaha umugisha kandi zibaha imbaraga. Uwiteka ineza mu yanyu azayibitura. Kandi ku by'ukuri tunatangariza abantu bose badukurikiye ko aba bantu bitanga cyane kugira ngo ivuga butumwa rikwire hirya no hino ku isi. Rero muri makeya turabashimira by'umwihariko, Imana ibaha umugisha. Hanyuma nkuko musanzwe mutumenyereye, mutubona ku nimero ikurikira, akamenyetso ko guteranya, hanyuma ugakurikizaho kode y'igihugu cy'u Rwanda, kuko turi mu Rwanda i Kigali. Ubwo murabizi ko ari 250. Rero harakurikiraho 7 8 58 64 705. Ndasubiramo kugira ngo mubashe kuyumva neza: 078 58 64 705. Iyo iba kuri WhatsApp. Reka mbahe n'iyindi iri kuri WhatsApp, nabwo
ushiraho kode y'igihugu ni 0727759610. ndasubiramwo 0727859610. murakoze. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha mwese mudukurikiye cyangwa se mutwumva. ubwo ibisigaye tuzakomeza tuvugane n'abatwifuza kuri iyo mirongo ya telefone. Imana ibaha umugisha. murakoze.